Anya ti kunam kumare? Maumakan kinilakay mo? Uwan, mare. Pudno ti ibagbagak. Maumuma akon at talaga kan ni Rodolfo. Awanan ti ayat, amarikliknak para kan ko ana. Ngamin, di na amo ti makuna sweetness iti agasawa. Anya? Amangan kit dimot. Nga iso nga ibagbagam dayta, gaputa ada pa kain-in labam asabali. Saan mo't mare? Si kakit dimot. Apay nga rod akas ta ti ibagbagam. Awan mo't ti amok asaan anasaya at nga aramid nila kay mo, tapno ibagam ti kasta. Ha? Saan ka basta-basta ang mauma kinilakay mo na awan ti makagapo? Ay na, mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Saan nga ay ayam ti asawa? Asukatam laeng no nauma ka. Ne, apay, di ka kadipay agawid, kumare. Rabiin, kan agtudto daw. Ha? Adda ti umay abagyo ita, kumare. Agawid ka kit din, taing ka agsagana ije balayo. Kas nadyak kayat nga rodin ti agawid, mare. Maumumak at talaga ka ni Rodolfo. Makitak lang ti rupa na kat. Maikatan ti ganas ko. Pa? Oo na yan, kumare. Kunamla ang dayta at ada pa kain-in labam asabali. Ala, ingkakot agawidan. Taamangan no gumigsapay da ito'y tudo kat di kan makaawid. Ne, si kamat gayam kumari panyang. Rabiin, kan agtudtudong, ngam pumanag na kapailang. Naggapo akman iji balay da kumari dunang. Ha? Imbes na panak ijay, tapno i-share ko kun kwa na ti parikot ko. Ngam kaslaawan mat bibiyang na kanyak ako mari na. Anya nga min ti parikot mo, aya. Ay na, tinapayag a parikot ko, maray. Nilakay ko. Maumuma ako na talaga kun kwa na. Anya? Un maray. Kunaklakit din no matulungan nak ni Donang. Ngam saan mo't gayam. Asino mat nga min ti mayat at tumulong kan kamare. Isulaan nga ibagbagam dayta, gaputama in love ka kin ni Guryong. Si kamot mare. Di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo. Amang ano da makangag. Narigatan. Anya? Apay nga itakalaan, sikapan niyang. Nagpigsa titudo, umadda ka itirwar, apumanag na. Anya? Di nakman kasarsarita, Rodolfo. Awad timod ko ang makisarita kun ka. Anya? Mabit man lang. Anya ti parikot mo aya. Apay akasta ka matad. Kung ka di nakasarsarita, di ka lang makaaawatan aya. Ay na! Ay, nagpigsamutan day ti atudo na. Kun naglamukan. I-chat ko man pa'y ni Guryong. Ibagak a good morning. Good morning. Oh, aday ta. Oray klaangan, ti-reply na. Ala, ingka nga ro din alaan di natay, nga da iji lababo. Ta iluto ko, anak ko. Nanang, brown out matan. Nagsipngat dito'y unag. Ay, wan nga ro da anak ko. Ala, mabit laang tamang sindiak iti kandila. Wan nanang, tani, saan ang makita ti maaramid dito'y unag? Anya matanday ta kuryente. Amuda akasapulan ti tattao ita. Nang runa ta da bagyo na. Ngam inidapdamatan. Anya matanti kastoy. Manon nga oras ti naglabas. Ngam awan matla kuryente. Kat, anya nga rot ti maramidan tayo nga ay. Nagpigsa nga rot ti tudo kan angin. Marurudak man no kastoy laeng. Awan internet. Awan pa'y silaw. Sakit. Saan pa'y anak ka-charge ti cellphone ko? Ay na, anos tayo ka di bakit? Saan ba't nga importante dagiti i-chat mo no bilang? Tinapatag, kat ti safety tayo. Anya saan nga importante dagiti i-chat ko? Ha? Di ka man agsao iti kasta, Rodolfo? Aniya?
No addaman ti ba nagasan nga importante, si kadayta. Makapasuron, awan lang aro dan internet. No anya pala dita ti bagbagam, makapasuron na talaga. Ne, apayan nanang. Kasla kay matan at kurang na sumanubli dito'y kusina. Inton kwan, napan kayo manan ijesilityo. May isa ka mahal. Di nakpagsasawa ni ti kasta Amang ano si kati pangipapasak iti pungtot ka, Anya? Apay ka di nanang, anya di parikot yo. Marurudak nga ro, awan kuryente. Awan silaw, kun awan internet. Ayun, ayun ayati kastaw. Napatag ka di unay, di pangusaran nyo iti internet? Totoo na. Marurudak kaya kastoy, no adda internet. Anya? Makapasuron na talaga ti kastoy. Nang rugi idirabe awan kuryente, aging gaita. Kulasa! Umay ka man ditaw. Apay ka di nanang. Mapan ka man ije karo ba? Ingka man kitaan no ada silaw da? Ang mga no da tayo lang ti awan silaw na. Ay, maruruda ka talaga. Anya? Jakon maanusan at talaga ti kastoy. Ay, no sumangpot laang ti kuryente. I-post ko iti Facebook ang nagbuntog nga agsipadag iti line man. Ay, masuruna ka talaga. Apay, talaga ka di ngawanen ti maawatam si kapanyang. Amumat anapig sa ti bagyo, namday tapay lang kaawan ti internet ti parikot mo. Makaisawang ka pa yan ti sana nasayat. Marurudak. No kasta nga rod, rumwar ka tayong katulungan dagiti linemen amang isimpa ka dagiti natumba aposte ti kuryente. Iso ama pukpukaw ti panagayat ko ka. Gaputa kasta kang agsasaong. Anya? Kaya't mo asawan? Uray saan anasayater aramidem? Kat saan ka adilawan? Kasta ka di? Pumanaw ka man dito abay ko. Tama nga no anya ti maaramid ko ka. Tiawanan bain ang babae. Tila impopos na matan iti Facebook. Asino ti ibagbagam? Ni panyang ka di, kumare? Wan mare, ay na, kita man da iti impos na iti Facebook. Ibagbaga na matan akas lapag o nga ang trabaho dagiti lineman. Iso anabayag anagsubli ti kuryente. Kaskan kwa na ti tao as ana makawawat. Ay na, masabat pula da iti ako marita. Talaga at pagsasawak tawanan bain. Una, bagaam, barang maawatan na ti ibagam. Ay no, may stress akman kumare. Apay aya? Nakita kami jay post ni Panyang iti Facebook na. Nakita mo't laang. Wen kumare, kaluklukat ko pa'y lang iti Facebook ko. Gaputa kad-adda nga ro ti kuryente. Nga miso ada gusti nakita. Ay na, makapabad trip. Uwan nga rod, kumare. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan tayo no kasjay at talaga ti katatao na. Saan ama kaaw-awat? Wen matkit di ngam nalabas day jay ngay naramid na. Agasam, ibaga na nakabumbuntog dagiti linemen amang isimpa ka dagiti poste anatomba. Ay nuan, makapahay blood! Nasaya at mata nagsabat ta dito itersena, kumare. Apay akas ta tilangam amang kisarsarita kanya, kumare. Kasla kumilaw day tamatam. Ha? Di nak maangaw akas ta, mare. Tanasakit at talaga tinakom ko kan ka. Apay, anya kumatibasol ko kan ka. Ay na, nakitak jay post mo iti Facebook. Rumbang ka di pa'y nga i-post mo ti kasjay. Oh, apay amakibiyang ka iti i-post ko ngay. Kat kayat ko nga rod nga i-post. Anya, iti maramidam. Anya! Mind your own business.
Ay, anya matan ti kastoy. Amin matan apapanak, sikat ti pagsasaritaan da. Anya? Gapo iti impost mo iti Facebook. Nuan ya lang amin ti parikot mo aya. Naawan lang ti internet, adun ti saom. Pasig pa imat nga kakasakit. Ket, anya nga ro ti kayat mo nga ibagak, palakpakak ida, gaputa nagbayag da nga gargaraw. Anya? Rombang laang kadakwada dayjay, tapno agnakam daman met. Amuda ka sa pulan launay ti tattao ti internet, agbuntog-buntog da pay laang. Anya? Ay, nasayata na sabat ka. Kumarek, analay ngagsao. Oh, anya mo ti parikot mo kanyak, sika abakla. Hoy, panyang! Adda ka din na itulong mo nga oray basita banag. Uray dito'y barangay tayo lang, ha? Adda ka di? Ah, Amom, kumare. Nagmayat ka kumatong paan, iti kastaunay. Tapno mo man niya. Saan lang nga dito'y barangay tayo, tinabagyo. ha? Ti amom siguro kat may sala nga poste tinatumban niya. Iswati amom kat nalakalaang para kadakwada nga isimpa. Anya kamuten. Dagiti linemen, mapanda agi simpa iti natumba a poste. Kas kadagi kat iti kayo anatumba iti kalkalsada. Saan analakada iti atrabaho? Saan da asigurado no makaawid da pa'y asibibiyag? Ngam ka nga dalangi di balayo nga agurura iti kuryente sa uka asao? Ha? Kitaan kumamit basit kumare? Saan kumamit kasta? Ken maysa, mabalin mo met nga i-message no adda kayat mo nga ibaga? Sana masapol nga i-post mo iti Facebook mo? Ipadlaw mo met apapansin ka? Anya? Saan ko mga agsakit tinakam mo iti dayjay abakla? Ngamin, pudno dagiti imbagana kan ka. Si kamot mare? Agyaman ka, tadi nakakatinong pa. Sapay no niya ti ibagana dayjay aramiden na. Ay, No apay ngamin, anapanunot mo nga agpost iti Facebook. Kasla di ka agpampanunot. Nasakit laang tinakam mo? Gapo iti kaawan ti internet? Gapo ta di mo maitchat ni Guryong saan ka day? saan met, kumare? Anya saan? Kat isulaang mati makagapo. No apay nga nagpakunik ka iti wifi. Tapno ka na yun mo ama itchat. Mare, day tangiwat mo muta, mga numangag da. Oh, apay nga da ka dito balay. Apay adi ka mapanidya ayan damait. Nagluto da kano iti pansit ken nagpalitson da kano. Birthday ngamin di anak na. Saanen? Ha? Tapay? Itaman pa ya kasta ka? Imbis asikat numero 1 nga da no kasdi nga dapas ken. Mabayin ang kadagiti ko kumare. Amin na matan, kat kastaon ay ti ungat da kanya. Ha? Ay ket, ano sama? Basol mo. Basol mo no apay akas jay da itaken ka. Ha, gapulang iti kawan ti internet. Ison ti saan nyo nakikinawatan nga kukumare. Ay, Ita, nagsublin ti internet. Ngem di mon maisubli ti sigud alinnangan nyo kadag iti kukumarem gapo iti ugalim. wan lakay. Naamiris ko, asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Iso, apakawanan nak. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Mapan kay di ayanda. Isuda ti kasaritam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Ay ayatan ka unay-unay talugtog. Si kalaang tinakarik na ak iti kastoy nga ayat. Kasta akmet ken kamelanay, ay ayaten ka unay-unay. Naidumduma ti panagayat ko ken ka. Ay na, agyaman ak unay talugtog. Awan ay nyaman na, honey my love. Sapay la kuma, ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay saan to Apolos ama pasamak dayta. Isa patakken ka dayta. Agyaman ak no kasta talugtog.
Oh, si kamat gayam pare. Apay. Mare, adda ka din ni Melanie ditoy? Ha? Awan mat pare. Apay, saan ka di pa'y ang nagawin? Awan pa'y nga rod. Sapay rabiin. Ay, kasangsangpet ko ang naggapoy di trabaho. Ngam nadanunak dagiti ubing nga awan kanenda. Anya? Nunap-napanan na nga tan. Unay matan ni Melanie? Saan mat ngayon may ditoy? Awagam Awawagak nga rod. Ngam inidap na mati cellphone na. Ay, sigurado anapan mananda dya iti ayan ni talugtog akabit na. Ay, una yan day chay babae. Sige nga rod, mare. Kunak ngamin no adda ditoy. Inak nga rudan. Napnapa na maya. Apay nga itakalaang ha. Ha? Ay, kwa. Adda ngamin napatag-anapan ko inasikaso iti ilay. Inasikaso. Aging ga iti rabi kasta ka de. Anya kamatan. Panunutem ko mamat adag iti ubeng. Urayin da kang agluto iti kanenda. Ah? Ay, kwa. Ay, mabambanog ti tao nga agtrabaho. Sakit kastoy pay lang ti masangputan. Nga awan tinaluto amakan. Malahuston. Di kan agngaw-ngaw. Agtugaw kalatan. Kasi akong ti agluto iti kanan tayo. Agluto ka, takanam lang. Nakaturog ang dagiti ubeng. Di da kan nauray. Rabrabi nga umay nakasapsapulan nila kay mo. Napnapanam ngamin ay di kalman tanarabian kamat iti kastaunay. Ay, naku, mare. Amumon ano sa dino tinapanhat. Anya? Nagsarak kayo manan ka ni talugtugan niya. Tagtagari ko, mare. Ang mga nuad da makangagkan ka. Narigatan. Anya? Ay unay kan mare. Kasanon no maamuan nila kay mo day tangar aramidam? Ket no maamuan na, di nasayaat. Tapno agsin na kamen. Iti kasta, nawaya kaminton kinitalugtog may labs ko. Hoy, panunutam dagiti anak yo kan ni Roldan. Awan mo't parikot iti asawam Ngam no apay nga aramidam ti kasta. Ay, jak man mo kumare. Jak may explain. Basta, natimtimbang ti panagayat ko kinitalugtog ngam ti asawa. Nasapa pa'y mare. Tapno agpanunot ka. Saan anasaya at day tanga aramidam? Ha? Naggapo kay dyan ni Panyang, kumare? Un mare, naggapu ak ijay. Ngam, pimanawak adagos. Gaputa nagalas mutan dagiti bagbagana. Ha? Ibagana mutan, awas-wasa kunti ayan-ayat may kinitalugtog. Kathusto mo ti imbagana kan ka, saan ka di? Ay naku mare, iso anak ko na day jay. Gaputa umapala ang kanyak. Anya? Umapala ang kanyak ni Panyang. Apay ko nam. Ngamen, oray adan asawa kin anak ko. Adala tagaram kanyak, gaputa na pintasa. Anya? Sana kasken kwa na. Amanipod na ki asawa. Nagbalinan alos yang. Iso akas la apo ko nan, dagijay duang anak na. Anya? Nay, da kayumot gayam ti masabat ka o Melanie. Apay, pangipanam ka dagiti anak mau. Ha? Ay, kwa tata. Ipan ko man, ijay balay da Panyang. Ha? Apay, adamanan pagnam? Adda atata. Jakmut ipan ida, no awan papanak. Apay, agap-apply ka iti trabaho. Iso akanayon ka ama pa ni Jay Ilay. Nagadumutan asal sa ludsudo nyo. Ta kayo man laangan. Ha? Rumor ka manan? Un mare, sana bale, tagsubli ak matladagos. Ay, apay, makisinarak ka manan ka ni talugtog. Mare, ang mga nuadda makangagkin ka. Makamu ka man lang iti biyag mo. O sige mare sikapay lang ti makamu kadagiti anak ko ha. Di ka madanagan.
No updated ni talugtog my loves ko a kwarta. Ikan ka. Ay na, uray saanan mare, kwartam latan. Nay, si kamit gayam panyang. Anya day ta imot mo. Kwa, si Daon. Napanak man gimatang iji tersina ni Nana Osang. Ipasidak man kadagi siya anak ni Melanie. Anya? Pimanaw matlatan nga awan imbati na si Daon dagi siya anak na. Ay, unay ni Melanie. Apay, napananaya. Nasabat ko itay. Salsalud-sudak no agap-apply iti trabaho. Ngem tinalikodan nakbait. Ay na, tata. Diyak ko makayatag sa o. Ngam ay na, siyak pa yan ti madanagan kan kwa na. Gapo itir aramidon na. Ha? Anyat kahit mo asawan? Iso aka na yun amapan ija ili. Tagsin sinarak na kani talugtog. Ha? Anya? Ni talugtog nga asawa ni Carla nga day sauday? Wan, tata. Iso. Ne, apa niya adda ubing di taon nagyo, mare? Wan, mare. Agaayam da. Inyag ni Melanie itay bigat. Dagiti dua nga anak na. Iso nga da kay ayam dagiti anak ko. Ha? Kasta ka di? Imbag man tanaanos ka tamang bambantay kadagiti anak ni Melanie? Nga oray nagdadakos ti ibagbaganakan ka. Anyat kayat mo asawan, Rose? Kat no ibagbagana, nga iso ka no nga ibagbagam amakiwin naswasan kinitalugtog, gaputa umapal ka. Anya? Kana kunana pay, akas taunay ti apal mo kankwana. Kaputa ure addan anak kan asawa na, adala ta agaram kankwana. Saan ka no akas kan ka? Amani po na asawa ka, kat nagpalin kan alosyang. Anya? Kasta ti imbagaday jay a babae? Wan mare, saan ko nga inararamid day ta nga istorya? Kan may isa, saan laang asyak tinang ibagaan na iti dayta? Padasam nga agsaludsud kini Mare Angie, kastamot laang ti imbaga na. Anya? Awan ka di pa di lalaki rong asawa mo, Roldan? Apay, kumare? Oh, inyag ko dagiti anak yo. Nga inyag nala ija balay. Ibagam kun kwa na, nga itugot na ida ija pagsarsarakan da kan ni talugtog. Anyat kayat mo asawan, mare? Dumngag ka, di bakit mo, kanita lugtog, nga asawa ni Carla, adda relasyon da. Ita, bagbagaak di bakit mo, asardengan na kuman, ti aramiden na amaday. Imbagak apanunutin na kuman, dagiti anak yo. Ngamgayam, napanaimbagbaga kadagiti tattao, nga ibagbagak laeng kano, gaputa umahapalakkan kwa na. Anya? Anya kumati apalakkan kwa na? Ti kinalalakiro na? Ay, si bibiyag ka pala ang asawa na? Ngam isuksukat na kan? Ha? Kasta ka di? Anya? Diyak kayat nga agsao iti kastoy. Ngam gaputa kasta gayam ti ibagbaga na. Ay na, maruruda ka talaga. Awanan ka itibain si ka, Melanie. Kalpasan ti amin a kinaanos ko kan ka. Kasta gayam ti ibagbagam iti tattao nga umapapalakan ka. Oh, anya kumangay ti apalakan ka. Ti kinalalakirom. Kasta ka di, ha? Mare. Tunggal adda papanam. Siya ti mangbambantay kadagiti anak mo. Numaawanan kayo, da kami ti pagutangan nyo. Ngam kasta gayam ti ibagbagam kontra kanyak. Mare, pasensya ka kuman. No ti panagkunam, kat umapalakan ka, gapot adda gusto kan ka. Daytoy ti tandaanam. Cheap item attracts more buyers. Maawatam dayta, ha? Melanie? Anya? Siya kung ti makamo ka dagiti ubing. Naisagana kung dagiti kawas mo. Agtalaw ka no iso. Roldan, saan kumamot akas na? Saan napod no ti bagbagaday di apanyang? Ulbud day jay. Ulbod nga. No adda ti ulbod. Sika, nagawan na bain mo.
Roldan, si katay ayatag. Saan ko nga ayatan da di atalugtog? Mamati ka kumakanya. Sardengan nakman si Kamela ni. Ala, pumanaw kan. Ang mga nuan niya pa'y timaramid ko kan ka. Nya? Si kamit gaya melan eh. Pahingay nga glup-lup yas metenday takawis mo di tabag nga imet mau. Ha? Siguro, pinagtalaw na kanila kay mo anya. Amo, Melanie. Kanayo nakman ngagdangag iti drama nga anya lakit din. At danangag ko'y di namin sa nako nana, kabit pa mor. No apaymet nga minadi kay lama kontinto iti asawa yo aya. Anya aya ti kinayat mo iti dayde atalugtog. Nakaalas ti ugali na. Anya? Nagsingpet nila kay mo. Naggagait ka na ambisyo na. Ngamin sukat mukit din iti dayde atalugtog a babae raw. Ne, si kamat gaya, Melanie. Apay dagita bag nga imot mo. Kan oray la aglup-lupyas dagita kawas a kargana. Pinagtalaw na ko nila kay kumare. Mare, diyan ka muna niya taramidag. Di na kayatan ngagsubli ang balay may. Amo mare, kasla ka la nagala iti bato nga impukpok mo di taulom. Ah? Nagsingpot nila kay mo. Ngamno apay pay lang amin ana aramid mo nga insukat iti sa bali. Anya nga ita, pinagtalaw na kakat nga rod adi na oras. Mare, mabalin ka di adituyang pailang balayo. Ha? Anya? Ay saan mare? Jak kayat adito'y kabalay ang makipagnaad. Ha? Makikabit-kabit kan tumot ngamin. Anya nga ita? Ala kabit pa mor. Anya lakit din aya? Nitalugtog ti pagkamangam. Sigurado akayat na kanayjay. Ni, apay nga may kapailangan dito balay mi, si Melanie. Mare, pangasim kumamatan na. Pakawanan na ko, ma. Sika tinag-aramid iti pakarikutam. Iso ang makaammo ka amang sulbar. Di kakat mangiramraman. Mare, pangasim kumamatan na. Tadituyak pailaang balayo ang makiturog ita arabi. Alan, awanan ti amo ka papanak ita. Anya? Kat mapaning ka ija ayan da at talugtog mo. Iso ti pagkamangam. Siguradong agragragsak da ijay no ijay kabalay da makipagnaad. Mare, saan mo't amabalin? Tasimang putan tay asawa na naggapoy jay abroad. Anya? Kat anya ko mano simmang petan. Kat mainayon ka ija balay da. Total nagpuskol mo tarupam. Iso nga rod day tati karir mo. Ti agbali na kabit. Ti mang dadaol iti pamilya. Isa ka ba alam na ita? Ore adda di asawa na. Agpamarang ka nga awan amom. Kas labis friend kayo laeng, kas jay. Nya. Apay ngay may ka dito, yung Melanie. Kwa, awan ngamin pagturugak ita, honey. Ay. Di nakawawagan iti hanay. Ang mga no adda makangagkan ka. Narigatan. Ala, agawit kan. Di ka matulungan ita. Amumot nga addan ni bakit ka. Ang mga dumakadlaw. Kasano ang nga roditan? Di na kun kaya tapagawidan nila kay Kuy Jebalaymay. Ay kat makaamukan Mabalin mo't amaturog kalatan igid ti kalsada. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti bagam kanya. Sana bali. Saan ka mo't anadalos? Tapno na dalos mo't ti pagturugam. Okay laeng ken ka. Uray sa dino dita. Nya! Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Ay na, maamamok matlangan di boyfriend mo. Di mo ibagbaga ka dagiti office mate tayo, ah. Kasano ay yak ibagbaga kat inaldaw mo't nga adda i-upload mo a pictures yo. Nakita mo di profile picture me? When nakita, ay na, nag-sweet kayong topay. Permi ang nagdinek kat tiping-ping yo. Apay ajak nakita nga in like mo. Awan pa'y comment mo. Ay na, kasano ko maamakitam. Kat nagado tinag-like ka nag-comment. Uy, adda ni Jan ko. Ha? Iso day ka? Nakita mo na iti personal ti boyfriend ni Kathy? Ay na, talaga nagwapo ka natayag. Wan, kasla artista si ka. Ay na, nagpudaw. Adda siding na ijay asidag tibibig na. Ay na, nag-cute. Isumit lagay makanayon ti panangipost ni Kathy kadag iti pictures da iti Facebook. Kasla nagsuplado si ka. Idiinyam amunak ni Kati Kankwana. Saan pa'y nga imisam? Gaganga iti gwapo, suplado da. Wan nga rod, kasano nga taan nagbalin a boyfriend ni Kati Dayjay a lalaki? Apay akasano? Ay na, nagwapo. Idinto ni Kati kat. Ni Kathy kat. Saan mo't unay anapintas? Di ko nada a local version iti Beauty in the Beast. Ala ka, nagkaro ka mo't nagsasaw? Bing, maadatan di ti balay ni. Asidigla ang mudgayam da iti balayo. Umunag ka pa'y tayam amo ka kinimanang ko. Ay saanin, ada pa'y papanak, Han. Sige, inton maminsan laangan ayam amo ka kinimanang ko. Han? Aywan gayam anya, di kwartam. I love you, Han. Adtoy, umanay ka din day talimagasot. Saan nakmat ako kuriputan, Han? 1,000. I love you, Han. Kaya't mo, nga ikis ka? Uy, ada makakita ka data. Inton maminsan tong araw din. Inakon, basta laglagi pa. Ay, ayatan ka. Inyam amom kumamat adya boyfriend mo. Inton maminsan to kanun. Pudno gayam di ibagbaga dagiti kaarubang. Anatayag kan gwapo di boyfriend mo. Pagchismisan dakmanon. Kat kanayon kayo alumabas di ta kantina apag-uurnungan dagiti chismosa. Ay, naadala ko masabali apag naan. Agan-anad ka. Taapay manon. Saan ngagtatakaw ni Jan, manang? Awan kaso na. Ay, narigat ti agtalek iti gwapo a boyfriend. Kadwan kadakwada, lukwen da kalaeng. Nagado ti trabaho tayo ita diti opisina. Wen nga rod, impampaminsandan nga inggabor kada tayo dagito'y nagpuskol a files. Ay, asino nga taday ta umawawag kan ka? Asino pa'y kuma? Na, kilikiligan ka manan? Mabit lang ha, song batak ti awag na. Katdenggam, tailaw di speaker ko. Sige man nga rod. Hello, honey? Hani ka dita. Itayak pa yung agururay. Di kwarta nga ibagbagak ngay. Isin mo na. Kuha nga min. Isin mo no, di mo kaya't nga ibrik ka. Awan nangag ko. Promise. Awan at talaga tinangag ko. At natultulan ko. Umay ka dito ay tanday bagakan ka. Darasam. Ay, di nakman guyud din. Maperdi ti poise ko. Dito'y talingad nga agistorya. Anya aya dayta. Masapol pa'y kadi aguyuden nak dito'y nalingan. Ay na, nangag ko ti panagsarita dakati kan jay boyfriend na iti cellphone. Ay, amo ko no apay anagbalin a boyfriend ni Kati ni John.
Kat ibagamon ano amom. Kwarta. Kukwartaan ni Jan ni Cathy. Ha? Kasta ka di? Ay, nagsakit aki na pudno dayta. Ay na, di mo ibagbaga nga imbagakan ka. Guraon nak ni Cathy. Nakadumugan ni Cathy di lamisaan na. Asino mat ngamin ti saan ang madepres. Kat nangag ko amin atong tungan ta. Apay ngay, ta saan nakamat ita nga intulod ni Jan. Agmay may sakamat anagawid. Mapanak iti kwartok manang, nabanugak ngamin. Damdamagan dagiti chismosa. No talaga matla ang a boyfriend mo ni Jan. Kunak at talaga a boyfriend mo. Kan pakasaran na ka. Damdamagan damanen no kaano-kano ti kasaryo. Kunak mat mabiiten. Idi kwan, dinamagda kanya no imbitaram ina. Kunak nga amin da chismosa, imbitado. Awan ka sar ama pasamak. Ne, apay ngay nga awan. Kat no nag-sweet kayo laang idikalman kin ni Jan. In break na kon, period. Anya, imbreak na ka? Kasjay laangan? Jak kaya ti agsaupay. Basta period. Saan ta makapag-istorya ijay office? Tanagado ti trabaho. Ang madlaw ko alimtag dagita matam. Awan kamin ka ni Jan. Aping ngay. Nangagmumad di pa nakisarita na kanya kidi kalman. Ay awan nangag ko. Di may papan iti kwarta. Awan nga rod nangag ko. Idi pa'y larugi ti ayan-ayat mi. Daw-dawatan na kun iti kwarta ni Jan. Katno jak ikan, gumura kanya. Isuwit lagayam Binulan laang idi. Ngam ita, linawas nakmutin adaw-dawatan iti kwarta. Kat idi kalman, jak laang na ikan adagos. Imawagan, anagungungat kanya, pinagungtan nakmutin. Ay imbaglaan. Tawan nangag ko. Kunak abisi taado ti trabaho. Ngam di na kun kinasarsarita. Talagang awan nangag ko, friend. Idi imbreak na kon, binaybay akon. Ay na, rumbang laang abay amon ti kasya tao. Anya nga iti serbi na makirelasyon kakenkwana. Ay, nakaladlading kita. Awan lang nga rodan boyfriend ko. Awan pa yung savings ko, friend. Awan nga ron, naggidandaan na awan kan ka. Agasam at masamak itibiyag. Oy, Oh, apay manin aya. Kit-kita man nakatuto kak iti trabaho. at damanin ikismis ko kan ka madamdama. Asino man ang dayta? Dakati kan dyan, nag-breakdown. Amok daytan. Kukwartaan laang ngamin ni Jan ni Cathy. Amok mat daytan. Ay na, daytoy ti di mo amo. Naibusan ti savings ni Cathy, gapukin ni Jan. Anya? Inibus na jay savings ni Cathy. Ay na, dawat gayam adawat iti kwarta. Kat, itid mat ngamin nga itad daytoy maysa. Mano atawan nga inururnong na daig chay? Savings nga rod, di siyempre, inururnong na. Kasano nga ta ang makarecover ni Cathy? Anya ti kayat mo nga aramidan da iti daydi ajan. Anya kumati aramidem. Di mo la baybayan. Amok ti agaramid iti gayuma. Ipainom mo lang ang kankwa na jay Diyos analaukan iti gayuma. Agsublikan ka adagos ni Jan. Mamati ka iti dayta? Kitno ginayumak ni manong mo. Iso nga aging gaita. Dinak mapanaw-panawan. Uray no an-anderek. Tila ibagbagam manang. Saan mo man asabidungan ti panunot ko? Mabalin matkat. Asika ti agaramid iti gayuma. Isuro ka laang. Mangala ka iti itlog ti alutiit. Diyak kaya ti agaramid iti gayuma. Diyak kaya ti kasta. No di na kayat, baybay akon Apay pay laang apagsubliak. Kat amok mat akwarta lang ti kayat na kanyak. Anya, kukwartaan na ka lang. Ha,
Naglukon? Ipagamod tano kasta ti aramid na. Tila pampanunuta manang. Dakas dayta. Ay, limbok magak mat ngamin. Iso ana umaadagos kanyak ni Jan, manang. Anya alimukmag. Aguyaw day tanagatang ko asarming. Nalakalang amin ti pinanggatang ko. Lugpap ngamin ti agong ko. Iso adinak kayat ni Jan. Ay na di mo man ibagatikas na. Apay, panagkunam, dagiti natangos ti agong na, napipintas da. Oray man si kati katangusan iti agong, no awan met apil mo, awan lat na. Nangisitak pa'y ngamin. Naapay mat ngamin anak kamano akon akway tining lotion. Ngamjak pa'y lapo mo daw. Nalipatam ka din di pagsasao ako nana. Black is beautiful. Amok aday ta. O matlagayam, di mo man tagtagibas si tanday tabagim. Gapulaang iti panang i-break kan kaday jay adyan. Anya lakit din. Saan laang ay so ti lalaki dito'y rabaw ti daga. Sa bagay mo't kit di Ni, adda tao. Sige tayo nakpay kitaan. Siya kun manang. Di tagabangko day ta. Di tintin nagak a savings ko. Nasaya at adda savings mo. Ituloy ko manin ti agitin agurnungak iti ado a kwarta. Tapno addan to utangek. Anya nga utangam. Kat, an-anom ti savings mo. Awan pa'y mat-asawam. Agtur kami kadagiti kagayim ko. Agtur kayo? Sa dino ti pagturan nyo. Ay, nagmayat ang tour dito Thailand. Nakakita ak matlangin iti elepante. Ina, oray siyak nga rod. Nagdakkel gayam ti elepantyan niya. Ay, Kathy, agsao ka mat dita. Adda ka man hindi talubong mon. Kit-kita lang dahi tinagatang ko abag. Kaya't kumatikas na. Mabalin ka ding agsubli tayo amapan gumatang itikas ta abag. Uray siyak, kaya't kumatikas na abag. Katagsubli tayo Adapay kayat ko agatangan ijay. O, asino di agriring ti cellphone na? Ay, sana siyak? Dahi ti cellphone ko Sumbata mo tadda pa'y mapantayo pagpasyaran. Kasano asong batak? Katnimot dyan dahi ti umawawag. Ni Jan nga grupo pa a swindler. Ay, saan mo asong sumbatan? I-off mo day ta cellphone mo. Kakaiso na anak ka urnong kan. Ibusin namanan. Kunakon ket ngaging gaita. Labnak pailaang, Kathy. Mapanak ang trabaho. Di magasaklaang dito'y ko na mapagkitaan ta dito'y parke. Ay ayatin ka pailaang, Kathy. Jak nakabirok iti babae nga ayatek, akaskin ka. Apay, awanin ti kaskanyak mabalin mo a kwartaan? Saan kamot ngagsaw iti kasta napuno ti panagayat ko ging kakati. Ay, di nakman arakupan dyan. Nakipagkita akan ka. Tapno saan makisinublian akas itikid-kid dawam. Kati, labnak mat. Saan ka di? Anay ko, apay atinong panak. Anya ti basol ko kin ka. Day ta ti ganabon ti kaskan ka. Kwarta lang ti kayat mo kanyak. Saan ka akayatan? Diyan. Mangsapol ka langan iti mabalin mo a kwartaan. Saan asyak? Anya laki, din ti kastoy na pagtang iti biyag kon. Awan babayin mo. Day talamang laklaka ti amom. Pagkwartaam ti babae. Kati! Kati! Di nakmat panawan Kati! Ayayatan ka! Ay, awanin. Pimanawan ni Kati. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane.